sừng cái nào cũng gan đầu nên thành tơ tòng abo tòng các bạn sao mình xây cũng cái cái khai chơi ta hay những cái này bữa sau bữa cho cái mà sống ba sống nào hành mình gan chỉ tổng ta cái abo na hay những biết mà sama hành đó đi lại ta Aunty ni Kokborok no khna kai tadi ke nanti sekarang orang kota kaya kinu tapi hai kita perlu bukan anak ini nak kandung mah ya debat Bikai jika benar masakan jika nanti ke nanti sekarang bismas kita nak sajak perlu kong kita maseni musanai gaya ni ro gan ham ya ke belum baca boke bismasi samani hampu masakan ke sister dile babu komya bina manu masai chu actually kantina no kanke ani mood of tong marok sudin che mane hami mane angku nangja kwanti no ke chotani viewers te subscriber ko bahai nangja please tolao comment like sagi angki belai nangja kwanti no so am sunu kok sanaya nai tong di kisah sa bahai nangja norok actually aunty ni Khwrang belai kinu khub khna to no berisik ko sipini Khwrang khna to go guys chini high voice to go bini Khwrang too sweet na ni ang once go so nai dong di chotan kalau kau deh so te kaisa ko jadi no sister Nilima video no ki tong khang ke cha cha ke hang ke please comment khai di to lawa but ang kaisa ko sana musum ke mo haise aunty bo mo sao te kan Rwchabui ke bo leng jana gite no bising no pura hit ke sario Khwrang to de hine so nice nog ni video balakhan Naithok oh asyik pun nak kita wari mani no asyik pun sinaran kita wari Rwchabui Mwsamani abo no bisa engkau Rwchabui musai pun di bawah abo bo suno saro jage itu kai ani saro ba kya mo rong to no ya ri kai ri nai na ta kai rong ba kya berarti tak keseri nanya itu apa asyik pun Mwsamani ini nailah Debbarma potai jale katibu Debbarma potai jale katibu Mwsamung tamu sulekha Debbarma potai jaleka वाह वाह क्या डांस है आंटी एंड सिस्टर निलिमा मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो और सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग